Dobro večer, večera se nalazim u Chicago, Heavy Garden Stali, ja sam ovdje DJ Lopir i nalazim se Darbo Amar. Dobrodošli Darbo. Hvala, vas našli se odlično, fenomenalno. Večera sve smo počeli koncert u 21. blok, atmosfera je bila nevjerovatna, tokom mladih dama i naravno mladih mladića ispred. Svi su na nogama, svima je ruka tako, svi su pozitivni, veoma lijepo vidjeti. Ovo je vaš jedan od posljednjih koncerta na američkoj turneji. Jeste, sad smo imali samo 5 koncerata. Posle, ne znam koliko godine, ja više ne znam, kad sam bila 2006. ili 2005. sad tačno ne znam. Ali naravno, radit ćemo ponovo tamo, najvjerovatnije na zimu, ponovo malo Ameriku, malo Kanadu, Toronto i tako dalje, da sad ne pričam, ali fenomenalna je publika ovde. Ja moram kažem da sam prezadovoljna, pogotovo što na mojim koncertima su 99% devojaka i to takvih lepih devojaka i to mi je onako, baš onako jako drago. I mene je drago također, moram vam reći, jer veoma lijepi djevojke i vaše pjesme su, upućene za mlade dame i tako, vaša zadnja pjesma, ko vam je bio autor? Pa pesma Galama, Marina Tucaković i aranžman Kobac. Nevjerovatno, znaš kako vam se sviđa u klubovima, ovamo pro Chicago je uvijek hit. Htio sam da vas pitam, ima neki novi singl što izlazi? Pa to je ta pesma. A hoće nešto u budući neki? Pa polako, potom ja to ono, kad osjetim potrebu, uradim neku novu pesmu i tako to. Svaka čast. To je bilo sve za večeras, vi se nalazimo u Chicago, VIP, backstage. Darbo Amara, nešto za vašu publiku, molim vas. Pa što da kažem, volim vas ljubi puno od Darbo Amara, danas mi je rođendan i jako sam sjeti. Čestitam rođendan, 100 godina da napunite, svaka čast. Koliko, 21? Evo 100, želim da živim 100. Kao što ste čuli, danas je bio Darbo Amara rođendan i koncert u Chicago, znači sada ima da bude još bolje u drugom bloku. Imamo preko 600 ljudi već, a samo je 10 sati. Znači očekujemo još više. Hvala, prijetno. Svima pozdrav, čao. Ćao.